Toi whātalo whātulu tātua tunu ulea so se fulu ni al masino November, ai o se whaopoponga o Tala mai Samoa. O le tolu ili ni o vai aso o whaata milo le vaenga e to iwa, mai le matanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, whaata si eima ofisa o le malu le malo e to tolu. E mata i tu wina vaenga o lo au mai e reporti, e le whaata wina whaasoli tu la fono pēr le au whaiva, o ia ma fi ngote la loi fo le fua whaata tau e le whaata ngaina. O le aso to na ina te nei, na tau fia mai e le matanga luenga ila na asia singa whaafua sei, se au whaiva se to tolu mai se tasi o supermarket il taulanga, o se vaenga e masani o lato whaatau i nā tuwai le paa. Peitai, e tolu se fulma le whapa ana tau fia whaatasi mai lato i e to tolu, wa le tala whea ngai ma le mai tau o le au whainga luenga, i lano i fo le fua e te tau ona se fulma le 5 cm nga i lunga. O paa i e tolu se fulma le wha, na toe tu i nātu le au whainga luenga o le whainga whaiva, e whaaso so lātu le sambi mono lātu saonga le mū, e na ia whaatu mawina le naunau ta inga o le matanga ruenga, e na ia pui ai a laiti ma whingota laiti, e whaafofoa mai ei le tele o isi whingota mai a, mo le whaatupula ia pea ma lava tau mawha mai le ngātai whaleo le atu nuu. Whaalia suisi ni o lo fiso whainga whaiva tolunga tā Leilua, o se whaanonoanga tele i le nei tolu vai aso talu na whaanga solo le lato wasi singa ta amilo le atu nuu. Wa mai tawina i pele solia il malu le au whaiva, le tūla whono lo whaata atia mai le awhiva se la wivas fuma 5 pui ono, o lo whaatula whono i nai, le le te tau na whaatau i nātu o se i amawhingo tai lalo o se fulma le 5 i nisi. E se pepo whaamtalanga mai le ofisa o mtanga ruenga, wa whaalia e le sui ofisa sili le awhionga mangele e tuati ropeti. O ta amilusanga nei le ofisa whaata se mtanga ruenga o ofisa malu le malo. E wha malu sia matoea o au inai le au whaiva le atu nuu ma wha manatu pe iai. Le ta ua tele o le whaasau i noi a laiti, ma whingo ta laiti. Mo se lumana i o tau mawha maua pe le ngā tai whale o le atu nuu. Sau nolsui ofisa sili, a whai o le aso lia pe le au whaiva ia tu la fono ua wha ma malu nei. E leilalo mai o le se fulwa wheta la le whaasalanga tupe, o le atu i nātu ia i la tau. Wa tāpā fo i le matanga ruenga le fsoswani mai o le atu nuu, e na ia wala au le numero telefone le lua o tolu o noiva, po le lua o 5, e ripoti ane pe a whai ai mai ta wina, o lo whaata wina whaasol tu la fono hi ai pei ona ta ua, e so se vaenga o le atu nuu. O le masina nei o le ua whaata unuina i le whainga malo fo nisi o ana folanga, na whaata amilo i ana whaalau i loa i le whainga palo ta tele le aso iwo a perilo le tausanga le nei. O leo mawhai o na whaapa o nei le 20% o le tau le unite o le elitise, whaapea fo isi vaenga i ana mata i tuwina, e le ngata i le pili o le suavai, whaapea fo isi au onanga o le valu tala ua whaapa u iai le vaenga o le fo mai mai le se fulu tala sa iai, whaapa u foi le tau o le tusi fo lau fou, whaapea foi le tusi fo lau toi wha fou, whaapea foi ma le resta le ino ta avale le tausanga, le foi wa yeise wha mama avenga, whaapea foi pase se o vaai fe malanga inga le vao motu e lua i sa vai ma upolu, wha maunia mai le whionga le tamaitai pāle mia le whiloa inga ma le autu stala le vai ason tea, o nisi o wha mama avenga le whainga malo, o pisi nisi ma company tu ma oti, ona o a fianga le langi wha pe ai ma Samoa, ona o le wha mai o le COVID-19 fluiva. As mai el wha fonga se isi wha opoponga tātu telefon mai Samoa, mai le tofa Leilua a me Sene Tanielu. O mawai nei le sua vai wha mamai le fiu anga o manunu. O le wha mua mua o le manuia lau tele o tangata e au fiai man soifua maloloina. O le sini au tū le valeo ngā ruenga whaatino, ale fai ngā malo fau o le fas, pe fo ina moli mawina i le fio anga o manunu le vai so nei. I le tala alo i o le lato masini wha mai le sua vai tā mawha. O le ploketi le nei po le atina e se fulu i ai masini wha mai vai wha pea ma le lua se la wafe tala le tau. O leisi lea manga o le sosoani wha a wau mai e malo le Union Europa, ma le sosil sua vai tu ma oti Samoa,
le malo Samoa, mo le CSSP le Civil Society Support Program too. O le fionga minister so ifua maloloina, va lasi lua pitu fanua to nga manga ta fito sele sele, na fai masuyo le malo le samina o le vai paipa wha mamai manunu, ma ia wha aftai ai le Unio malo Europa, I mea lo fatupe, ua mawhai ai ona fausia lea wha manuianga mo le nuu. Ai o se la sanga I luma tau suifua malo loina le fiuanga, ai mai se uwhanau I pe on saunoa valasi. O le au whainga aluenga a le United Nations po o malo au whaatasi I Samoa e ana le whau tuanga I wha lea o ngā. Pe ava e selva e ngol tulafono soli ngā tulafono o lo whaasai ulu ngā li tusa po whainga whaaso toma. O le isi lea vaenga na linga ele lipotel official high commissioner malo au whaatasi moa ia tau. Ma whaulua I le fono le vai astalua I lumo le Human Rights Council a malo au whaatasi. O le lipoti lava lea mo na whaamomonga. Na maita wina e le mana onga o malo au whaatasi le whaatalonoanga o lea mata upu. Maita wina e Samoa e ono whautuanga whaasanga ele whaasinomia. Ma le pui o sawanga tau whiusua inga. Ma le tu ainga o tangata e au fiai ma le mana onga whaalea o ngā le vai angol tulafono. Soli ngā tulafono lua o tasitolu le whaasotoma. O lona whaasalanga o le whalipui o atu ele fitu masina. O le whai unga leo tātou telefou mai Samoa mo le nei aso lunu, manuia tere ngā ruenga o le nei aso, whaasoifua ia.